kangahe wa kane Imana irambwira ngo tuzoze gutega umuntu wa nyuma mu mbeke ubu tuvugana tuzoza gusa cy'indege ari uwanyu turategereje gusa ngo turebe umuntu wa nyuma soko kibuga cy'indege tumutege iyi ndavyo yaguze amafaranga ngaha ibihumbi 15 kugira ngo z'amanyarwanda kugira ngo utege umuntu utazi kugira ngo yerekwa ryacu hari amahirwe yuko wohura n'umushino hari nibyo ko bagashimwa kaza kabwira ngo shumshaka amanga kubiturura Imana gonyine irasembuka ariko iryo yerekwa urarushiramo umutwe urihumuriza n'agahanga bazabagira gute itonderemo uramushiramo umutwe uyu muntu Aundi witwa Karuvuna uwagombaga gupfa kandi atarenganye wowe nawe aributswe kubw'amaraso ya Yesu dore aributswe Aundi witwa Karuvuna uwagombaga gupfa kandi atarenganye dore nawe aributswe kubw'amaraso ya Yesu dore aributswe Aundi witwa Karuvuna uwagombaga gupfa kandi atarenganye dore nawe aributswe kubw'amaraso ya Yesu dore aributswe Aundi witwa Karuvuna uwagombaga gupfa kandi atarenganye dore nawe aributswe kubw'amaraso ya Yesu dore aributswe Aundi Hallelujah, hallelujah. Dore nawe kubw'amaraso ya Yesu Imana ishimwe Aundi Hallelujah. Dore nawe Yesu kandi Aundi Shiramanga Nukuri Yesu
usiga. Hello, my people. Today is another day, another blessing. This is Lewis. Mkongomani anavuga ngo leo ni siku njema ya furaha. Kubwa na vigeregere kuliko jana, kuliko kesho jana. Kuliko wanadamu. So turi kuri channel ya Son TV Nandanda TV. Abagabo b'Imana. Impamvu duhagaze imbere y'iyi kamera. Ejo bundi nagize umuhamagaro mw'abantu. Mbwiriye umugabo ndabwira ngo nagize igitekerezo n'umuhamagaro. Ndabwira ngo abantu bari mu kuza mu ndege bari mu kubashira indabo. Sinzi ko twataramye kwa kangahe. Wa kane. Imana irambwira ngo tuzoze gutega umuntu wa nyuma mu ndege. Ubu tuvugana duhagaze ku cy'indege. Ari uwanyu. Turategereje gusa ngo turebe umuntu wa nyuma. Soko kibuga cy'indege. Tumutege. Iyi ndabyo yaguze amafaranga angahe? Ibihumbi 15. Kugira ngo z'amanyarwanda. Kugira ngo utege umuntu utazi. Kugira ngo yerekwa ryacu. Hari amahirwe yuko wohura n'umushinwa. Hari nibyo ko bagashimwa kaza kabwira ngo shumsha kamanga kubiturura. Imana gonyine irasembuka. Ariko iryo here niyo ryatuzanya. Ariko iwacu namubwiye kubera ko turi mu bintu byo gushaka abafiance, ndamubwira ngo nidusanga ari akantu k'agakobwa kari maneke arakajana. Maneke bivuze ngo kari kuri size ukeneye. Wewe kubera ko itoba size wakeneye. Kubera ko ito kubera kera gugiye kunjana amafuta. Cyangwa zo kubera umuzeyi mugo. Toka we urambere umuzeyi. Simfite uwanje. Simfite umuzeyi wanje. Gapfa kuza gusaraka nakigikwerere. Nawe gantu urashaka yabaye wawe. Jewe konda igitaka ni kwimana gayavuze. Atamana wiyibeshera. Ni ubundi reka kubire. Hari ikintu cy'Ongereza bita sense common sense. Common sense. Cyangwa se ni common sense cyangwa se sense common. Version of version. You understand? Kuvuga ngo sense common niko kuvuga ngo nyakiyobe warenze kuvuga ngo kanjobe. Ni common sense nyakiyobe. Sense common na common sense sibivuga ikarata. None kuvuga ngo nyakiyobe no kuvuga ngo kanjobe. We have many countries we have studied. Where did you run from? Rugezi. What is running? What is studying? Kwiruka. Running. Oh. Aho twigiye. Aho mwiruki. My brother, you have to understand my point. What is the meaning of running? You have to understand my point. Azashiramo ngo don't mess with me, bro. Don't mess with me, bro. So guys, it is only just a greeting. We love you. We need you in our life. Uwo muntu kandi tunamutega turamwerekana. Turabere ku muntu gutega. Kwaje gutega umuntu wa nyuma mu ndege. Wa nyuma. Ese ndege igira intebe zingashoka. Ese ndege nayo nko muri bisi wagende mu ndege. Indege sindagendera mara kuko mbitekereza. Ijamo nk'abantu nka 400 siko. Indege? Abantu 400? Sinubishangwa b'amahantu yo kwihagarika na restaurant niki. Zose kandi bizokwira mu ndege. Kandi gihuye n'intebe. Bizokwira mu ndege. Babona intebe bakabona ha saro na douche bakabona ha toilette bakabona. Ko nayo yagishanye nini wa. Ntabwo bojamo. None abantu baturushaga na mu ndege mutugura umubare abantu baba mu ndege. Ikindi kibazo nsanira se. Mwiriwe. Ko turakira umugore ha. Ko nza numva ngo abantu ngo bage mu ndege. Kandi wumva ko turamujumera ari indani. Ahi waje gutega umuntu wa nyuma mu ndege. Ese muzamubitaho abanyuma mu ndege. Umuntu wa nyuma azahagera sanga. Muzamwakira. Niwe twamuheza indabo. Niwe uyu munsi tumuzimuhe. Nta muntu wa nyuma baho mu. Twazigenda. Ayiwe hari ahantu hatabu wanyuma. Andari kwimana ya. No kwishuri. Ta hantu hatabu na bibiri nabyo. Habe na bisigira umuntu wa nyuma. Uvamo nyuma so. Kibazo bahagarika ikibuga cy'indege nijoro y'amasaha yakuze. Ziraza paka mu gitondo. Okay. Nakubwiye ngo se ko ariko zafungiriye agarura. Hari gare n'ikibuga cy'indege nti ugomba gufunga. Hari gare bazakeretse ari kayo. Ibyo banze ko twinjiramo. Ni kayoza. Kayoza ahubwo nibo bazakinira muri gare. Muntu ufite ikibuga cy'indege. So guys, kuri mutwihanganire turn on. Turn on warubwe kumuro. Bese bagume on touch. Bagume on touch. Keep on touch. Okay. Keep on touch. We are in the airport. Kanka kwa wakuje. Stay tuned. Stay tuned. Agatara kagumye ka. Ni ukuvuga ngo rero amasaha kuyandi turabona tubahereza update umuntu wanyu. Mugume mu guessing. Arashobora kuba umuntu Norvege. Arashobora kuba mu Bangladeshian. Chinoise. Urumva n'ibindi. Bajya bandi cyangwa mu Philippines. Uwo dutega wese turamubereka. Ikibazo nari kuvuga ko bavuga ngo ikibazo mu ndege nta muntu wanyu mubamo. Oye baranga. Twotega nk'umugore uzana amahasha.
ari uwo utwara abana bibe babiri mu ndege none tibaza franga wasanze tibishoboke ndagize jambo na famille muri kabanti yayo usohoka hano kuri gate hari 4G MTN urarushiramo umutwe urihumuriza n'agahanga bazabagira gute itonderemo uramushiramo umutwe uyu muntu rero mwabantu mwe berekera tuware bakumushinga kera yatwegera wari kutaka nagashimwa tugataha nuko mu by'ukuri bene data mu guessing what is country what is abaye ukishasa ese like irakiri beat la semedi yo mu sameta kusekira bitere mu bukwe ahubwo abantu bafite amakwe mu kaba abantu bafite amakwe mukaba mufite amakwe mukene dufite akantu karege ko kagakiribitre turi gukunda agakiribitre kaje kagutse no kuvuga ngo rero abantu mukomeze mukurikirana icano ya Sun TV Ndanda TV na Candlelight abantu mukore subscribe abana abantu twagendanye ku video reko ryacu byo gutega umuntu ku kibuga cy'indege wanyumuheka tumuzi natwe Imana aravuze gusa ngo muzoze mwakira umukozi w'Imana nimba umukozi w'Imana so birahishije hari ku muryango iriya iri ku muryango bari kamera so niyo sabita kamera wakigoye uzubona yani kamera zira si foto y'imfite kamera wewe hari kamera yo bitukura kuri Thank you guys, we love you. Kwaje gutumiza kuba muzikizi bashiraho kizi muri seri. Iriya ni ingagi kandi batanga igitego. Ingagi niyo bazabubahaga. Kuzumva basita amazina. Baba bagize ngo buriya busumbu buje kugira amatsiko y'ijisho bakushana bitazima ako Ndanda na Soni izicano nazo zigirira. Dore Candlelight. Ubu sizi kuvuga ngo atsende. Ako nako Candlelight azagera mu ijuru. Bazanyuze mu byayizi. Turabakunda shuti bavandimwe. Thank you.